Assalamu alaikum, assalamu tuğanlar. Sizlerмен Bazar Kavar kanalı bugün 14 mart Жалалбасарында tuğanlar. Valyuta kurslarını bilip айтып берем. Андан мурда туғандар аз банктан келип сурап көрөбүз. Россиядан акча келсин неге рубльде бербей атат? Ошону сурап билип беребиз туғандар. Рубльде бербей атат сурасак, себептерин билип беребиз. Эко Ислам банк. Рубльде бербей атат, рубль жок дейт. Банкта рубль жок экен. Ана туғандар, рубль 800 сом болот, 1000 рублиңер. Сатып алсаңар 1100-дөн сатып аласыңар. Евро 105-тен 10500 сом болот. 100 евроңар сатып алсаңар 10800, доллар 96 екен, 9600 сом сатсаңар, сатып алсаңар 9800 сом. Эко Ислам банк. Туғандар Бакай банк. Бул жерде рубль 85 екен. Доллар 96,5, рубль, евро 106. Мына жакта компаниядан Дискадер банк бар. Ал жерде деле тоже самый туғандар. Көрөсүңөр. Силерге Россияда мисалы үчүн 100 000 рубль акча салса, бул жерден 85 000 кылып алат экенсиңер. Шундай болду. Айта кетчү нерсе туғандар, бизди 15-20 000 адам ушул видеобузду көрүп атат. 30 000ге чейин. Ошолордун 97% подписка болгон туғандар. Подписка этип, лайк басып колдоп коюңуздар туғандар. Бүгүн буюрса Жумамал базарында тартабыз. Биз менен болуп туруңуздар. Жакшы ой пикирлер калтырып. Assalamu alaikum.